Uduh sening pianak bapoy dewa. Apang tusing nyen kilangan bantang satuan baponi. Cari tayang bapu nebuka jani pang sidenapuk. Satuan panwayan kaping kali pianaknya rikenjekan panwayan memancing ngerereh ulam ring segaran ni rares panwayan dukuni ke keni bencana iri kering tengahing segara nenten kantun ipun ring sampani tolong bapa nenek jani dong engalang tulungin anak buka bapa jening sapunike bawas bapan wayan teken pianaknya nek imade jening leman bapa negis yang uri kenyekan cening bakal nulung padewekan baponi sing adelen ne tuah liman baponi gisi tekekang apang side bapo enggal side meang kidan uli ditoyan segarane cening apang bapo anu rikalaning bapenu maurip kade mangkin iriki ring jagat cening warag bapa nayo toya rumah sesubawana nyen padewekan bapone minum toyan sekarang nih akitu cening sedang gati imadeno lek bapannya uri kala punike kadi gegison pisan mekadi pianak bapan wayan imaden oli bapan ipune ring ungkur ring sampane nenten kantun kekantenang iri ring dur sampane nanging bapo tuaro ada Ikal pianak bapan wayan punike side matolikan sekewanten enten side
kantun kekantenang minekati bapan wayan uli imade lawat ngeleng jerat jerit rikala punika nglantur aris imade metetangisan saha jerat-jerit kantos suaranipun imade duh punika bapa dia duara adeng Uduh bapa wayan satwaluye jiwat man tiangin men dia bapa magenah kadi mangkin bapa bisa gane mapit tulung rikala punika raris rao beraya kantinipun bapan wayan ayat jaga mata tulung iri kering tengahing segara bola kebalik ring segara Urari siri kering segarane wenten saning lodang, wenten saning alerang, wenten saning ngawang, taler wenten saning angin meuderan pemarginipun sang mata tulung. Bingung paling bapan wayan duara ada Sang siderau ayat metetulung punika sinareng sami makami wah imade linglung paling pisan duk punika doning bapan wayan punika nenten side kepanglukan